Eh, मैम रिकॉर्डिंग हो रही को यारे हजे तौदी से एवरेज की क्लास तरह सूग्रे निपान सूबनी क्वेश्चन नहीं नब होराबनी थ्योरी लोग्रे नत्रा क्वेश्चन नहीं नबसिदा आई बैंक की क्वेश्चन खरे यावले लेटेस्ट एग्जाम की को बैंक की लेटेस्ट थागी एग्जाम सिंगी हजिना मणिपुर की MPSC एग्जाम हन 2022 दगी 22 की एग्जाम 23 थागी नि मागी सीसेट हाइना मा मेस की सरुक याव हौरे को सीसेट हाबसे मेस अदगी रीजनिंग अमस इंग्लिश कंप्रेहेंशन दा बेस तौर हम क्वेश्चन नहीं अदुदा एवरेज क्वेश्चन अदुम यावे अदुमा आई लौथुइनी अदुम नैनसे अदुगा UPSC ना लौबा IAS की एग्जाम दसु सीसेट हाइना यावरे अदुदा हंबा एवरेज क्वेश्चन अमानी लेटेस्ट क्वेश्चन जिंग खाइ तारे को अदुगा CDS एग्जाम की मखोइस अदुम तौजेबो को नैना SSC की एग्जाम थाने लाए अदुगा सुम क्वेश्चन ताक्सिले नो एंगोंदा कनो तौगुनो आई ताइजे लोइना हंगना वाइथोइसे लोइन तौनेबा अमना अमदगी कांसेप्ट लौनरा लोइ हंगी गाक्तने ग्यान दाबाइजा अखोइना मखोंग सेंगना थ्योरी हेरेमिने सुमजु पाइबा ngangmadongने हाबा अदोन यान हानबा क्वेश्चन जे आइना मणिपुर की MPSC MCS एग्जाम 2020 गा 2 की एग्जाम दो 23 थागी अदुदा हंगिबे एवरेज क्वेश्चन लौथोपने ग्यान दाबाइजा हाइदि नॉलेज से हाइदाइरगदि जगत सुना हेरम जे हाबा टॉपिक सी चैप्टर सी की होइना एवरेज हाबा चैप्टर सी एनी क्वेश्चन अखोइ हाइ हाबा उलम जे हाबा गिवाने को अदो कना खंदि नोइ मरक सिदजु थबा अमा होजिका दिगे दौरे मिगी एम इन लाइफ से कनागु मिना करा खुनमा मसा खर कल्तना माना मपान IAS ओइनदुरिमी MCS ओइनदुरिमी हरा अदुद इल्लग चलेब मादुद सही मंगा अमा तरुक अमा लेबर थादर कोचिंग चतना दिल्ली दर चतना तौर होनेबको अदो थबक तु ngairi kana competition yamna lubuna maram oraga hek IAS to MCS to fangogdabasu yauribako atadi moi adu wana honaraga magi dream du phangdraga di mo hingba du hingnabagi lambi lifeline du semogdugum to depression ga leiba mi myam thengnarebasi yanabra adura ke dore hojikani common people sing kamai tongnare ha matam hojikse thaba ama hana tawredana aduga last ko na IAS amu thaba MCS amu thaba मणिपुर MCS ती अदुमाय तौबना दि ख्वाइ फै को डिप्रेशन याम लैद थबोनी थबक सि चांग नायना सु कौदबा नत्रा कौखान एग्जाम अतम साने हाइदोक तब प्रॉब्लम हेक लैनि उरंगनी को सिदबै नते को असेंग सेंग मुदै हाइजबनी नत्रा अदु तारागदि थब अमा हाना तौरगा मखोइगुम्बा एग्जाम से नोइ हेंग थानिंग प याब नोइ मरक तजु ब्रिलियंट ओइबा याम यावरि जैसु नांग तनि नोइ तौ तौगिबुनिंगदि हाय आइना थेंगनगिबद लिलोंगी याना बा मुस्लिम नुपा MCS कनि नुपा आइना थाइना थेंगनगिबदा 2010 अदवाइगी न्यूज़पेपर अमदा थेंगनगिबदा SSC की थब अमा हाना 2003 अदवाइदर अमु तौगुम तौरे अदुगा म चाख SSC की थब खरा चावम थारे अदुदगी मणिपुर MCS कोरगा अम थारगा मसागा लेरकाननि को माना MCS को फावरिसे सुम आई थेंगनगिब वरिदुनि को सुम मोटिवेशन ओइगिबदो मागी वरिदो ममिंग बकावरे कुइ मनगिदना आइजु को खबरगा कक्थलगा हाइ थनमने बाइजु को अदमाय तौदना तौनरबनी अदुना सि सुम क्वेश्चन सिंग नैनबसि नोय अदु कानार खदिन तुंगी को नोइन पू थांगमदब लेवेन क्वेश्चन नते अदुना हौरजि सुम क्वेश्चन नैनबद नोइना को कानरिनी खलगा नॉलेज लौसिन तारे यादै को अदु अखोइन SSC कोचिंग तौनिंग सुमजु ताए हाइना नोइना अदु कनो तौगनो SSC GD की क्वेश्चन CGL दजो हांगी CGL क्वेश्चन SSC GD दजो हांगी अखोइन हाइबजिंग थाजरो मरमदि 7 years plus आई सि द एक्सपीरियंस लेर आबने यारे को ओके लेट्स स्टार्ट आवर क्लास सिदा हांगी क्वेश्चंस केनो हाउ मेनी 3 digit numbers satisfy the property that the average of all 3 digits is the middle digit question ji gyan tari brahma hai ja akhoi gi ne 3 digit number the punna kaya lagi hariba 3 digit number ji yauriba digit sing ji average ke doba all the 3 digit average se mayai number ta ba masing digit hom le re ko digit hom je kamai dog ha ma wa ma har ki ko से 2 3 4 है मकोय हम से एवरेज साइड पुथो दि मोय पुलप तिसिना दुइ नत्रा 3 ने दुइ नत्रा क्या तारे तारे 9 3 ने लदि एवरेज तो 3 ताब्रा तारे एवरेज मयाय ओइगदम ने हेबने एवरेज के ओइगदबा मयाय ओइगदबा हाइबने सुमाय तौदना एवरेज न मयाय ओरक मिडल टार्म ओरक हाइबसे करम नंबर कवी आई ताखरे आई क्लास नंबर 2 नत्रग 3 दो यारंगनी 2 दरा 2 दे यावे क्लास नंबर 2 दा इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज का यामना मरी लैनेना अइना अदु मरी लैने हाइबगी दमक अइना थोइना थ्योरी सारा फन ताइने सुदी सुबनी को इन ताइब क्लासिंग जी फजना अदु मथम मनाउ नाइने यंगदी याम थिंक काना दुइनी अदु यावग्रबनी मसी एवरेज पुथोक द मयाइ तारादी मदु एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दा अदुगी गुण नम लैदाने
अदुना अखोना हौजी थीदुसी नंबर 3 डिजिट नंबर ने अदु करी नंबर ओइदुइबा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ताबा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाजिना करी नो माहरागे बको नंबर से के दौदुइबा हेंगल चलीब से सब सब मानब नत्रग हंदबरग हंदरीब वैल्यू सब सब मानब फॉर एग्जांपल 2 3 4 से क्या के हेंगल चले 1 1 हेंगल चत्रो सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तौर अदु 4 3 2 सिजु एपी ने मरमदी अमम हंदर चत्रो -1 तौर चत्रो सिगुमजी करी कोएबा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कवे हब क्या ना भाईजा अदु अखोइन थीदु नंबर कंबुसी मयाई ने एवरेज ओइबा हारमि ना के दोरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताबा नंबर कंबु म थीदु नत्रा ओके अदु ने अदु थी तारे योने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तादबदि यारोय को 2 5 6 हाजी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताब्रे सिदा क्या हेंगल 3 हेंगल सिना क्या 1 हेंगल एपी तादे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओइद्रेबा अदुदि यो मो एवरेज पुथोंगा कैसु एवरेज पुथोजने से मो एवरेज क्या तारे 2 5 का 6 का 3 दा क्या तारे 13 दा 3 येलदी फ्रैक्शन बु तारे यादी को अद एपी बु हेक तादरगदे इन हाइनिंग इज कैनो एपी तादरगदि मोइना हजिकी मयाइन एवरेज ने हाबदु यारारोय यानदाब्रा एजा अंडरस्टैंड होई को अदुन अखोइन हजि थीदुसी करम नंबर कमु थीनेबा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थीरनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाइबसिना कैनो हेंगल चलीब नत्रगा हंदर चलीब वैल्यू सब सब मानगदौने हारे अदुदि थीबे मोंग जी तौरसे अखोना डिजिट से क्या लगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन इंग्लिश सॉरी इन मैथमेटिक्स 1 2 9 नत्रो डिजिट मापने हां मापन गतरो 0 यावरगा के बा हां 0 यावरगा ताराने डिजिट ताराने को यूज तौजी अदुना बो अखोना तमी नंबर सिस्टम कई को है डेसिमल नंबर सिस्टम हाइजी कई नो मतमदा देसी है तारा है बने डिजिट तारा बेस तब इदम डेसिमल नंबर सिस्टम को इने को तारा दि मनों दुदा यें को आइन इदुसी मुन ताव 3 डिजिट नंबर तो आई इरे को आइन अंक जी खर थुनब मतम लौदना बने को याम थीना शॉर्टकट अम छायानब आई इथोगा आई ताक्ट वीडियो रेकॉर्ड लौद्रिना आइन हाना इथो थंबे वाने को हाइदि सात्रसिंग उबदस ज्ञान हेन तानब हारिबा नंबर कंबुसी कमाय तौगम तेंगसे यें को 3 डिजिट नंबर हाइरे 3 डिजिट नंबर तो यो 1 डिजिट नंबर में अमरक 0 नदी हौ यादेदना डिजिट तारा लेबे मनों 0 नदी हौ यारोयबा नंबर इबे 0 नि हौ याब्रो अदु 0 से माखु एलिमिनेट तौथो मथंग कनाल तारे 1 हौरे यंगोबा 1 हौरगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताबादि अहान बगी 1 1 1 1 अहान बसी 1 1 1 जी यंगोने सी 1 1 1 जी के दवे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताब्रे ताई तादे ताई को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताई मरमदी कईगिनो 0 0 हेंगल सप नत्रो हेंगल सलिदु मानदी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ताई नत्रो मखोय हम जी यंगोने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तारमेना मखोय ओंगी एवरेज पुतो केदी मखोय हम तिसिनरगा 3 ने लोइद्रो अदुदि मथक मोय हम तिसिनदी क्या ता 3 तारबा 3 द 3 येलदी 1 तारबा अदु 1 मयादि लेदि 1 नत्रो एवरेज का मानद्रो हम सुमिदना से अदु तारगा आइना हाइनिंग इज केनो असिगी 11111 जी के दौरेसा एपी तारे अदुना अदिगे अमक सिम 1 दी 2 लाए 3 लाए अमम हेंगल प्रसा एपी तारे 1 3 5 इबे मोंग दुने पैटर्न जे म परसिमा फुथो दी नुगार सी अदुम डायरेक्ट कॉपी तौ नुगाइना बा आइना सुम सिदजी दा ताकु मिनी अमेन संगरने अनि हुम संगरने अदु यान इथो तापने नुय नुगाइना बको 1 2 3 अमम हेंगत्र से एपी तारे 1 3 5 अनि हेंगत्र 1 4 6 अमम हेंगत्र 1 5 9 मरी मरी हेंगत्र मथंग द 1 6 हरादी यारोय 1 दगी 6 लादी सिदी यागद्र 1 6 आदि क्या हले मंगा हेंगत्रा सिदी मंगा हेंगलदी 11 लानी ना अदु कया ओन थोकरे 3 4 डिजिट नंबर तारे को यारोय बा अदुन पॉसिबल जी क्या फंगे बा 1 होबद क्या फंगगे 1 होबद मंगा फंगद्रो सुमाय तौदन 2 न होबा मुथीबा डिजिट त 1 तो 1 तौग्रे मथंग 2 नम होबा 2 गी मथंग दा 2 न होबा मतम दा खोइना के दोरा ख्वाइ पिकपा 1 नम बिरो 2 दे 100 जत्रा 1 दे 1 नम होदर 0 तारबा सी एपी ताई को याई को अदु मथंग दे 2 2 2 0 0 हेंगल एपी ताई को 2 3 4 अमम हेंगल एपी ताई को 2 4 6 अनि ने हेंगल एपी ताई को 2 5 80 अमम हेंगल एपी ताद्रा मथंग 2 60 का इद्रिबन हायरगदी क्या हेंगल से मरी हेंगल प्रा अदु सिद मरी हेंगल ती लाक्तोनि 4 डिजिट नंबर ताई याब्रने सिबो यादे अदुमायन उदना सुमजी यादबस यावरेबा अदुगिनेबा तो सुमाय तौदना इर कानजिदा सिजु मंगा फंगब्रा मतंग 3 न होबे मिंगासे 3 न हंगरगा केदबैना 1 याउद्रिनो 3 रे को 3 सिदि 1 ला इजे सी आइने सी इरेबको 3 1 यावबसी इद्रि कगिनो हागा 3 मथंग 1 ला क्या हंदरिनो अनि हंदरदि सिदि अम अनि हंदरदि क्या ताग्रा
1 any under the minus room sacranic yaroico. Below the lay with the buggy either when I'm Gandaro. Smite out na. I know the hiding is for Karamasema in last oco. Adudi 2 no 1 over the Kamanga lere, 2 over the Kamanga, 3 over the manga, 4 over the manga, 5 over the manga, 6 over manga, 7 over the manga, 8 over the manga, 9 over the manga. Manga loy humbra. Digit can puna, 0 yaw the vida. Mapan natra. Digit mapan. Mapan do manga lady mapan manga catara. If you want to put 45 ladies in it, pull up city gun. Logic say. Once Kangri bagi lube wani kangi taraga de hang. Simpapur we are doing it. City by hat of Yabukushani. Sumba city car. By hat or Zia, Hadi, Science layer, Roy don't have answers, Pix layer don't have. Yanda Brian has a Yaniko. Sima Herani. Next some Tosiko. Matangina UPSC Civil Service Exam, she said IS week of Saturday. Qua, Sina, she said 2022. She says, Kahano, the average weight of A, B, C is 40 kg. Kanagi, A, B, C, Mokong, average weight is 40 kg neva. The average weight of B, D, E, Mohum Pulaganaka, 42 kg, and the weight of F Kanamanaba, Eka Bigadi, Eka Bigaman Heaveni Kumaja, Eka Bigaman Heavenatro. Simagan Tariko. Ado you man pyramid? ABC Mohung average cano 14 natra. Me cano sir. Me hongi average 14 have the Mohum Pulakata Hano there. Caras Fuji, I asked Hadomina. Mohongi to tell Gatane, average ka N Ganapu in Hagi from Lado N into average equal to tell me. Do the me do home me home average 40 has home some good tarnebuko, some Kizigi Runo Sikana Poteva. The average weight of BDE Mohum Pulanka Mohongi 42 ni average in a tra 3 Pudi Omanitaru Omari 1 to 6 kg tara. Mohongi Pura air could be manahim pyramid. What is the average weight of A, B, C, D, E, F? Makuikano Makuitaruki average photo amnatra. Adu di Makuitaruki to tell the Kanayan Tara. Average photo Kadi upon the Kanani have from Lada. Masing Taruni Eloidro, ado di ako na oji pami bu question si A ne, B ne, C ne, D ne, E ne, F ne. Makoy homzi da kanani tare ba. Taruni endo na tro. Ado makoy polo kizi akoy puthong ang mudra. Yang tare. B ga kana ga mane ba. E ko mane am na tra. Akoy na oji mai luri si question je. Cannot be determined as data is inadequate. Putupo ngam angka juhot yaro pyramid data jina khaiba question nam job file wasila lesi ko. Adu dengo to tell ji puthong ngam average puthong ngam hadu ba to tell puthong ngam da du palaite ko. Adu da khoin tawdi angka to tell puthop ya gadra angka clue ji thi tare. Yare ko mokhoy hongya pun malere. BD B ge ko manem na tro. B puthong ngam di F putho L lo diba. Adu sidiam thi ang ji ko ABC Enzuko. Big A command have no throw. Other CB moti F ni low ya bro. Ha? Big moti F ni low ya draw. Other the C and is a pulling na yarene. Adu Tarunian do natra. Tarunian to this catonga. Tarunia the Tarukun. Tarunian to the catonga. What 41 tare lower. Yarba. So me that I would. Uncle the Horton hasn't gridu Munakangobra. Oziman has there. Uncle Haraki explain to Wicom. See bigger Nama neighbor. Ecoman am natra. Aduna D. E. Ebnehan low yadra. Adu makoy puloki to tell addition is in a roidro. Makoy to tell Adika 120 ga 126 ka. Sina ABC ki pun masina D E F ki pun manatro. Sida Taruni elani. Taruni and bagi any kakna bagi new mama hek to dine. I did tisnal withing the kakna haraga di anima ko have the Siduka Kadaba kun Tarusika de Kumato Tungaba. Kun Kumato de Gatara 41. I just one hek takum like then. Tisina Tisnadring the kakna gadi tamanimo ko have am labudo.
हाबदी 12 का 18 गजी तिसिनरगा 2 ने थोदी क्या था 30 ताब्रा 32 ये लदी क्या थुंगम थोएबा 15 थुंगम थोक्त्रो अखोना तिसिनद्रिंगे द ककनगे हारगदी सिदजु ककदबा सिदजु ककदबा अदुदी 6 का 9 सिना क्या था 15 अदुम थाब्रा सेमसा अदुम हंगदा याय बसी अंकसी अदु सिटी सिना लैद्रगा जुदना ककनबा मतम ए अनिमक 6 ने ने अदु थादी तिसिनद्रिंगे द थक अनिमक अनि थोंग ककता है मरक्ता कनु लेरमनी सिनियम जी आइको अदु मसा मसा दे हम काना दे सुम जम खंजिलो नेक्स्ट ना आईएस की 2022 की को आई ताकि क्वेश्चन अदुम याव दे सि ताक त्रिबाना हां ताक त्रिबम दिस वन the average score of a batsman after his 50 innings was kaiba 50 innings lo rakanda magi average score kya ba sinatra 60 innings lo rakanda na kya after his average score increases by 2.6 what was his average score in the 10 innings in the last 10 innings to oiba magi average score duneba adu disi toro noi ju wakan thadoro 6 innings na si ore 50 innings na si ore tine la kadune tar ansaji ko se thu na hot kya ga dismai na smai doro han magi 50 innings to the smai la ma average si na tro si tu telam putho ni ka kya tara puinoro zero am la ni ka mai lak tu na tro manga mari kun manga tru kuntra ni thoi manga mari kun kulum doi natra pon matung di am tap tu na tro tu ten ran du ne basi tu tel sina kari average sina kari inning masing dun n ni ko number of tam n oidu na tro adagi 60 innings pok dana kai doi ba 60 innings pok da my average to kya angle ba 2.6 na tro आई वीडियो से मथम मनाउ नाइनी को ज्ञान ताना बा 2.6 के सिगे दी हान और मैं एवरेज हैंगल दे क्या तारा सिदे 2.6 सबसे ले क्या तारा के तो उतरे नि पान मापन 49 तारा बा एवरेज तो 49 तारे हम नत्रो 2.6 हैंगल अबिना अदु टोटल बुतो 16 पुरी रो तोरो पन्या खै मरी तोरो मरी कुमारी कुमा फसी तारा बा सिना सिगी टोटल जना क्या आगे पुन्ना माना इनिंग 60 बाउ द लोबो टोटल रन सिना इनिंग्स क्या बाउ द लोबा 50 बाउ द लोबो नत्रो सी क्या नो खेन दि खदुंग नरो लास्ट 10 इनिंग्स की खंगानी लास्ट 10 इनिंग्स टू की टोटल रन दु खंगानी बा टोटल रन दु क्या नो हाइता खदुंग नरो सेनी जी 29 क्या बा 2940 दगी क्या 2320 खदुक तु नत्रो 20 ले 93 खदो दि क्या नो 6 तारबा 620 तारबो अदु तादि आंसर दो क्या तारा एवरेज हम पुथोक तुना त टोटल रन दु सिनत्रो एवरेज पुथोक के नाम येंदुइबा डिवाइडेड बाय 3 हम येंदुइ नत्रो 62 तारो द्रो दु द्या याम ज्ञान दारे ब्रो हमनी को आई तबना दुम ताइ स्ट्रिक नोंग जे खंजिलुद्रे इसी मतांग को सम तबना ताजे यारबा अदुना यूपीएससी गो रसो दुम ngami ji udro ai ko sia ai sta gyara kani ko maton sina 2017 gida suppose the average weight of 9% is 50 kg mi mapan ki average kya ne ba 50 kg ne the average weight of the first 5% na kya 45 mi mapan manung da hame manga phirame whereas the average of weight of the last 5% is c then the weight of the 5% c adum mana ba sab ana yaw re ssgd da adum yaw ro sumdra sidi ra lai hola ne option check to silaga samri khai lai thokre ka manga si puinro kuma log tho wa 0 lo bada gi answer ji 5 no lo bada mapum di tara ne si ko sanji kono to male ne si di wa ro ye tara mane guessing to si mane si 5 ka log no tro si ti na di 0 lo bada 0 lo ma sing dagi o 0 lo ma sing di ta di chansa 50 ta de ne sorry 0 lo ma sing ta de ko point yaw di tara roi ba ansa point yaw roi ha ji manam di khangi ko mapung mata khadung na dore ba mapung mata khadung na di 0 kano point yaw ra roi point yawan sa ora adu ansa 0 loi dore ha ba khangi
ai trick si kai no tapna ta ke ko mamang da ina ta khab mayam ta khram ina trick to buji noi khanga mani to boi mani number n into average kya ne ba n into average equal to 15 sorry to tel hai ga dau ni yam gyan dari bro ai ni video record lo ina noi hanga ko no ha ba na te hangu ko question no hangu ko square di yung n ji kya no mi ma pan gi average kya ne ba 50 to tel 450 la odro puri bi na ba khar thu ji ko mayam adagi ahan ma manga gi average na kya 45 natro an option tick to bi matang dhara gi si tu tel ma la odra puri na tu tel la tu natra kon ma mangai tu tel na kya 55 puri na du natra si tu tel ma la odra si mi kya ge ta re ja mi ma pan su da tara su re ji kai gi no khang bro manga su mi du han jin ji masing thiam natro ama ani ahum mari manga taruk tare nipan mi ma pan natro leisa ahama manga hai disila oidra akun manga hai disila oidra karano henjen thirija si mi ji natro ani anjelija ama ani ahum mari fifth suban no pa do ani lak thireba aduna beluji sine sawhela kane mi tarage apun majina sidagi kana khatuk tiba si khai do oidra adu si phone je si puri na folama si puri na folama ani jum pujin do natro adudagi si khaduk tin habidi tarakadu ansa je ai haige buko ayo CD 5 into 45 si puri narani plus kana 5 into 55 si puri narani si tarak phone de kana khaduk ti ba 450 khaduk ti ratro adudi si 5 kamalo re ko 5 kamalo ya bra 5 kamalo di ke thui si 5 kamalo di 45 ka 55 ka ti na horoi dro 45 55 ti na di kya tara sam da bro adudi si ke dorani sa sam tara di zero loiba number tarani ngasai ubai ne mena hadu si zero loiba number de hore zero loiba number khaduk tore adu ne mkhona ma angka ji swai di hot horom man calculation point nyawra aroi zero loiba number tani ga hare easy hola ga su yam la luba angka di oiram de tawro ga adu hana ungam baji di to en hola kana sumaina man calculation ubanga ma kane haba zero loini ga hare adu natro si 500 tara da sia kai gino pai kamal lok to kana si ni thi nanga da si ni thi nanga hore zero loi dore adu di si ansa zero loi rani zero loi bana madi hore si 450 am khado ni zero loi bana am khado ni ta di 500 te gi 450 khado tore ko 50 tara adra dum si hola sa dum yai to bodu kidang samba khoi man calculation to silan sa dak lo ungam me habni da ngam da bra ngam draga su ngam da ba yaroga su si ju adum lairi ko yan tari ko se me yego haning ba yawri brasita any question taw leitra yari so masa masa singingira ko singira ka sukai di adum tana adum silu gyan tawdre ai video do amu hanam iu yan dai ko ja next tawsura mathang di sida CDS ke mulai ko combine CDS khangi ko me combine defense kari service ko CDS ki 2018 ini at present the average of the age of a father and son is kya hoji hoji mapa ga masa ga kya to ke do hai na mapa ga masa ga ke do ba moi average ke do ba 25 na tra apun ba khanga mani kya tare de kya ba 50 taro dra so me apun bado average 25 piram mina tu no puri ro 50 sab after 7 years sahi tare matung na masa no padu sahi kya sune na sahi tare matung na masa no padu sahi 30 suni hojiti kya sunne yes sahi tare matung da sahi 30 surani hai bane ba adu hojiti tarasu bina dra hoji tarasu ro di sahi tare matung 30 surtu ne adu hoji tarasu masaji what will be the age of the father after 10 years mapa jo sahi kya swem dharam go mapa ga masa pula kya tage father ga son ga pullaga mabani average kya no 25 to the 2 no puri 50 years tara bana tro hoji ki wari na tro sia present hoji ki wari ne base ado hoji si masaji sahi tare lerga masaji sahi 30 sunin ta khudi mas present da hoji masaji sahi kya surge present da sanji kya no sanji sahi tara ye sura bane ba atadi present da mapa gi kya tara ne father gi dia sahi yankhai ni mabani pullaga hoji si mapa gi sahi tara di mapa di sahi ni fu na tro hoji ja mabani pullaga yankhai ta dini na 40 years na tro adu ma ji mapa gi hoji sahi ni fu sore the age of the father after 10 years sahi tara matung mapa gi sore ne 50 years very easy
मैम ज्ञान तारीख से आइब्रा अदम एनी एग्जाम थाबा याबई नॉलेज तो एसएससी क्वेश्चन नहीं नरे बेंगी नहीं रे यूपीएससी की नहीं नरे मणिपुर हाई कोर्ट की जो वीडियो छात्र मन कन्न थागलो न क्वेश्चन नि नंबर लोइरबने ngarang संडे नुमित नत्रदि आई संगदे क्लास मैम तौ लेरमेना संडे दुना म कमाय तोय हनकसी आई छात्र म थबखन मोय अनि पुल्लगा चाक सामिना जिलाउन सल्ले फैमिली यु करियो नमितुम न कोइ थोरे या संग हले दना पुन चाजिला लामिना नमिदांग वीडियो सेंगे खलम ngam गि पुन चाजिला दि लेपानिंगा मोयने अखोइसु ओजाजि मीनि नको ओजासि मीने बा अखोइसु ngam मा साउनिंग मनी होरेंदे दम हांग मतम काय थो को क्वेश्चन यांखैनि मणिपुगी एलडीसी की क्वेश्चन जुका यांखैदो अमुक तंग वीडियो सेमबदो हातोल थु तादि ज्ञान तारो हाइदा असोन मुज म्याम यरम नि खल्लेबा क्वेश्चन नि आइसु माइपे एमदो लोइ लाइ अदना क्वेश्चन जि नोमगी तारा त्रांगाम सेमगा वीडियो अनि नत्र अहुम अनि दंगम रेंगे अमुक तंग दि यांखै क्वेश्चन यांखै ताक्सिल बोरिंग सुनी कनाम का मुन हान मद वीडियो जे आई मानब सिंग नग रिकमेंड तौ वीडियो सांगमल मिनी येंग मोइद हाइब यावे हौजिति समा हाइब यावे सर वीडियो दु 10 मल्ले संगसे पुंग सांगलो हाइ सात्र सिंग अयेंग मी सिंग नको व्यूअर सिंग समा हारक जाम नोंगाय सुम एजुकेशन वीडियो दे को एंटरटेनमेंट ओइब पोत दि याम कुइना सांगु येंगदेना नावो मयु कुम वीडियो गदु मिनी कुन स्वाइदे त लोइदाना 15 नत्रो अखोइ सुम जा दमाइ थौ अंक हम ताबो कोना नि मिसे अंक मनी ताबो मी 13 चखिनि भाई एक्सप्लेन तौरी कांद को अखोइ सुमगी वीडियो से याम द्रबद पुंग अमगुमदि येंग याइना याब्रा आइनि सुम खम अखोइ सात्र पुंग अमगा जे सांगमले येंग मोइदर पाखतबा मरोइना अतैगि नते को अखोइ सात्र मरक खरा यावरी पुंग अम अस बोरिंग सुनी गाना बोरिंग से येंग बिरोइ देवदे के दौनी सुम खलक पाइ तारे सुजालो सिने द एवरेज ऑफ 9 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बा से अराइबनि फरबा तौतुक सिजे आईएस की क्वेश्चन होल लोरे सीडीएस ऑफिसर सीडीएस का सी फाव दे लोरे ना इंडियन आर्मी दा कोइ सावबोय दनि को कमीशन रेंग दे होरने लेफ्टिनेंट दे होदे माजा अदे हेंग आर्मी की कोइ असो सिक ओरक या बै चांस लेरि ngamo hawen laiti noi na sana usu wang saw lai ngak tani ko noi dumai saw man dan noy ne ko the average interview di mai hawe mai di ko ha sor on madu english da sor on da di aroi ko sor on mazu we have the english to on dori English mai ho have ne na haji ko adami di campus interview thor ko demi no model oi deba yanda bhaja nasana to phajabra thibro sin no yenga den ko se if the average of 9 consecutive positive integers kya ba thangna leiba 9 kya ba positive integer is negative su leidana positive su leidana positive integer oi ba moi kya no mapan average kya ne ba what is the largest number very easy formula is figure ayong class number 3 di awone haingam re one within second haingam ni video phajane ngami di average to kya ne ba formula do largest number ba formula di ningsing bre one average to the plus haraga minus 1 by 2 even number or number magana n minus 1 by 2 ni elysium yaroi da ba adi formula ji khangam ba di very easy haraga dong ne no natro n minus 1 di number of term di kana 9 natro 9 di 1 khado di 8 to 2 ne ladi 4 option di 59 taraba very easy formula ka pi dana tawzari ne ben sana da ba sa formula paro no ba di ko video di yengo video yeng panging yengo no ba entertain no ba video yeng baga sumbagi education purpose da sema video yeng baga ani gi kena ba harake kama yeng da gi se नाव मयोगी वीडियो को मदन फमंग दो लोंग थोक सा फुन चारे यंग यानी को याना भाईजा अखोइना सेमी बा वीडियो सिना मके दौनी टेबल द फमगा मोबाइल दो टेबलेट लैपटॉप नत मोबाइल दो टेबल ममांग थमेदना अदु बॉय कोलम पारे यंग दबा वीडियो ने को सिदी बॉय जु पाइ दं कोलम पाइ नॉलेज लौसिंग दौनी पूस थमगा यंग बा तौ दौने बा याना भाईजा अदमानी यंग दबा लौथोगा फमंग दा कोई को समाना येंग बदि यारो सिदि नॉलेज तो यान तारजु सिनजिन खुचिन मनो लौसिन भाइबम संगे बको खेन बजि खंगे को अदन यूटिलाइज तबु हाइगदब येंगो मी नाउ मी वीडियो को येंग नि केनो फेन ने नाउ मी के खुदि अखोइ कोचिंग की कनो गजे एडवर्टाइजमेंट जे मोय सचिन करोय गमु त होलेनि आदि
ngakhtang ji pot nungai dena mi web comedy yaw de Kapil Sharma yaming ji hojkan depression stress lai baje hingna punsi jin wana ramino ko competition ji tap moina ramina sumagi entertain web video yeng de ya de ba khuji kyan da raisa stress free hoina ba handak so American je Kapil Sharma show de su lak te inong nong lai ma ji depression yam naru ya ji yong pacha pai mi ji nai ko depression ji yan da raisa mi jom mai thong da khoi mi mang thoro gan arang arak sela thoro podu dom khene hekta kan ubui wane ba kenda baja na de ekta baksang phana leiba sim nuai blai tab mina pasam pai bi kalun nang inam khuli khale hingo ba help phana leiri ba nang ji inam khulim ne dum kenda baja aphaba character ma aphaba gun ne yo ma gi hingi ba nang je nang mu inam khun ba lei tram ne ji matam dadi kenda baja okay am haire ko mathang de the average of the ages of 15 students in the class is 19 years. When 5 new students are admitted to the class, the average age of the class becomes kya? Mi kya yauk salak pono? 5 new students are admitted to the class, the average age of the class becomes is. Hana mi kya? Satra trangwa gi natra. Average 19 learn natra. Mi manga yauk salak kun sure ko. Adungan average ore. What is the average age of the 5 new limited? Moi manga gi manga ni thokta re. Trangwa ga mapan puina ni. Manga tare ko answer option chi kuma to yai ba ko adu di moi 5 ki adu sina kya kunna puri dore engji ko option chi ma sam khak to gi ge kunna puri de try pa na ni kya no kun tha to na tra Suno ani manga tara tratu si 18.5 ka si 20 puri ba si ko si brain ji ba wa ito thon tum si phada ba ke dum to ani manga tara ani tratu si lera si lak si ta du ne ba ko si dagi hore phalu le bang khadu phalu le ba ta ne When you're a cotra, she's 70 dagi, 15 and 19 point of phones get that. 15 19 point talk then. To 85 tabra, 15 19 point to 85 tadana. 15 85 tare, 85 to 5 melody 17. Also, number 8 tare. Arequa Ulagi Hazana. N into abrase a cave from Lado. N into abrase to tell have a throw. Yung may muna tazi ko hay resune shortcut athuba method hayong na ba anyhow learn to the mi kya no hanale masya moi tra average kya no 19 natra adu tu tel puto ke di 15 and 19 point na trick tak ra dai na ni pu tu 85 tar ba adagi mathang anu mi manga yawra di mi pu na kya sora kun soro ba moi average to kya wai khale ba 18.5 am natra kun na puri di tu nan puri ro Ani manga tara, ani pan tratuk tratet, ani mani ahum. Saya itu zero ga ngasai point ga mangna grani bu yare ko. Adu de mi sina mi kun ge punba, sina mi kya punba tara manga khena idu kya no. Sina sohum yo buda tranga wali trawa ga 85 ko. Adu de kya no difference or sia. 85 khena bro. Si khena ri 85 se kana ge no. Ano bo mi yore ba manga du na tro. Adu mi manga du average pu thodi manga du no mi thodi tratet manga 85 Arabo Yan tari ko siya Yam hera Athom The average marks of section A are kya 65 There of section B gina 70 If the average marks of both the sections combined masing section ani pulla gana si way the ratio of the number of students section A ga section B allegation palo holani 65 ka kya ga 70 67 lai du natra 3:2 Bore second manga sanga moine allegation takra class number po da bhajana ya nate 5 ta tu ni mi di class phara kani si ye go video yam ne yeng ba means nang knowledge yam na tansil le hari ne ai video yeng bagi meaning ji ai samai han de and they go
ꯅꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯗꯣꯏꯔ ꯊꯥꯎ ꯀꯛꯊꯠꯈꯤꯗꯣꯏ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇꯩ ꯇꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯨꯇꯨꯕꯀꯤꯗꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯇꯛ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯛꯊꯠꯇꯣꯔꯝꯅꯤꯀꯣ ꯀꯛꯊꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯅ ꯀꯥꯟꯅꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯃꯆꯜ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯔꯦ ꯇꯥꯛꯏꯕꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯛ ꯊꯤꯕꯩꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯄꯥꯟꯕꯩ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯩꯇꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯀꯌꯥꯅꯣ 65 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯀꯌꯥꯕ 70 ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯝꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟꯗꯨꯅ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯊꯝ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯅ ꯀꯌꯥ 67 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯅꯤꯀꯣ 70ꯗ ꯆꯥꯎ ꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ 70ꯗꯒꯤ 67 ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯆꯣꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯈꯔ ꯊꯤꯍꯟꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯕꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯅꯥꯎ ꯆꯥꯎꯔꯦꯕ ꯁꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯖꯔꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯁꯤ ꯁꯥꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯖꯥꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯕꯦꯔꯥ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯦ ꯀꯣꯂꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯗꯅ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯍꯩꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯛ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯍꯩꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯅꯪ ꯍꯩꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯤꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯩꯅꯤꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯣꯒꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯀꯣꯏꯊꯤ ꯊꯤꯔ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯅꯤ ꯃꯥꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 4 ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯂꯤꯁ ꯊꯥꯔ ꯐꯟ ꯊꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯍꯟꯒꯨꯁꯤ ꯃꯊꯪ in a class of 100 students the average weight is kya ba mi se kya lebno haro chama lebno natro average weight se kya ba 30 if the average weight of the girl gi ne kya 24 boy gi ne kya 32 kanai puthoy ba adu allegation panya isisu girl ga boy ga haro girl gi average kya no girl gi average boy gi average kya no if the average weight of the girls is kya ba 24 boy gi ne kya 32 ado mayam gi apunba sine kya ba in a class of 100 students the average weight is kya ba average me ai thamgo ne si mana anda bro khadung ni 32 dagi 30 kha do di 2 tar ba ratio da ta gadam ni si sinam 13 7 30 de kha do kya 6 kathana di kya tara kathana di 1:2 kya ba 2 kai ni ko ꯀꯗꯤ 3 ꯀꯌꯥꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯤ ꯑꯩ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯅꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒꯦꯀꯣ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯛꯂꯛꯇꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯌꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ 30-30ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯌꯥꯝꯃꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯍꯩꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯉ ꯍꯌꯦꯡ IAS ꯊꯥꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯇꯥꯛꯑꯝꯗꯣꯏꯅꯦ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯁꯦ then what is the number of girls in the class class ꯂꯩꯕ girls ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣꯕ 5 ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯅꯣ ꯁꯦ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤ ꯀꯧꯏ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯟꯖꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯐꯣꯟꯊꯣꯟ ꯊꯣꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯣꯟ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯀꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯁꯨ ꯁꯥꯊꯤꯖꯥꯅꯤꯀꯣ ꯇꯤꯜ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯑꯔꯨꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯦ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯔꯤꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯃ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯁꯀꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯟꯅꯒꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯜꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯥꯔꯜꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯣ 3 ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯒꯥꯔꯜꯒ ꯕꯣꯏꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯅ ꯀꯌꯥ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ 100 ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯥꯔꯜꯒ ꯕꯣꯏ ꯄꯨꯜꯂ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗꯨ 100 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜꯁꯦ 1ꯒ 3 ꯄꯨꯜꯂ 4 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗ 4 ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯅ ꯀꯌꯥ 100 ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜꯗ 4 ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ 100 ꯇꯥꯕꯁꯤ 25 ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭रो ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯥꯔꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯨ 25 ꯄꯨꯔꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 25 ꯕꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯉꯝꯕꯁꯨ 25 ꯄꯨꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯅꯤ 9 75 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯅꯤ ꯁꯤꯅ 4 ꯀꯤꯂꯔ ꯃꯦꯊꯠꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯦꯊꯠꯅꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯄꯥꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏ
mari suba pal hol sapati man the phone ji ko kho tu design khena bai wani gal ji kya no gal pu thom na tro gal gi ratio mathak tam tare gal pu thom gal gi ratio mathak tam si na aduga apun baduna kya na apun bare sida mana 100 haina pyramid se apun ba na tro adun apun bagi ratio 4 ji makha tham ne adu ka tan lore sab mana ba 4 kilometers meters design khena bai wani ko kya na ba ja अरे सुमान सी पान गिरा मेथड ना आई मेथड ना तू पान गिरा सी में 4 पान गिरा सिना रेशियो था का ना फजना दम ताला गे अदुगा आइना वीडियो सी 4 किलोमीटर सी पा ता को वीडियो को आई सी की स्मार्ट वॉच ले द्रिंग द थर्ड की बे मुझे लेबन थी बार कोई थी रे मुझे वा अतरा ना मथंग चैप्टर लाला पंगारो लान दोरम नि को खोय जी तोंग लान बा होरम तोंग मय संग तोरे मथंग the average of 50 consecutive natural numbers is क्या बा थंगना ले बा natural number क्या yang kai average क्या no x ni what will be the new average when the next 4 natural numbers are also included next क्या option बा formula यावरम दरे आरो second ani manung haro thuna kai बा ताकि बा क्लास नंबर 3 दी आवरमने डायरेक्ट फॉर्मूला यावनी प्रमाण तो की लाइन अब नेचुरल नंबर थंगना लेबने नेचुरल नंबर थंगना लेब वरी खरा तो के को सी नेचुरल नंबर नत्रो एवरेज कना ताने हेरो मया जी नत्रो आइन मरी हबसिंग के थंगना मरी हबसिंग यो मंगा तरु तरे थंगना क्या नोइन हापेजा मरी हाप नत्रो एवरेज क्या तारे यो हजि एवरेज में क्या तार क्या हम तरे तरे के में दिसी तार बा एवरेज तो क्या हेंगले तू हेंगल प्रा तू हेंगले जी कमाइन खंगे अब दर हबसे ले मजपुन मरी नत्रो मरी की तंखाई तू हेंगल कनी समद्रो अब तादि हाना एवरेज तो क्या वरम बा थंगना लेबा नेचुरल नंबर यांखै नत्रो मो एवरेज तो 50 ने हम नत्रो हौजी कना हबसे लबा नथे एवरेज तो हान एवरेज x ने हम नथे एवरेज तो x ने हम नत्रो average to hana where is x ni how's what will be the new average ano average ka udini when the next 4 natural mathang ek thangna ba natural number mari hab mathang mari hab sila di mari ki tangkai ani du hengala kan ham natro hana average x for many ani hengala x plus 2 ni hoje ani pd praman se class number 3 de jo phajana ta khrabani ko oi kana taki du hangai ju ro ba sa ai taki theory me am do natro chalo na ka phone ngame je cds oigira kari oigira पाव में वीडियो तो ये इंदरन खा था मिरो ये ngoro no mathang ko singum lo ai pa sakram ta login no de consider two digit numbers which remain the same when the digits interchange their positions what is the average of such two digit numbers kari habano question je am tam pao two digit number ke da ba Consider two digit number which remain the same. Consider two digit numbers which remain the same when the digits interchange their two digit numbers sing do karma two digit numbers sing which remain the same mana leba when the digits interchange their this is othok na rasu kedo ba moi position on thong na rasu same way level natra what is average of such two digit numbers asugumba two digit number se gi average kya ta gi which remain the same when the digits interchange their digits on thong na rasu ke do ba manara dum leibam natro tu adudi 11 haiba two digit number am leraba ha consider two digit numbers which remain the same magi ke do ba this is on thong na reba which remain the same mana le two digit number which remain the same mana le ba when the digits interchange they are this ani on thong na radi si tabra dum adungumba
What is the average of such two digit number? Assume two digit number की average तो क्या आता है ना? अदुदी सी average सी यानी सी What is the average of such? Assume two digit number सिंग सी की average क्या आता है? अदुदी वही यारी सी क्या ना 11 गुम्बा 22 गुम्बा जी नत्रो प्यार नंबर हो इधर 66 गुम्बा नत्रा 88 गुम्बा कहीं नो दूधे What is the average of such two the assume two digit number सिंग से अदु सिंग दु की average पुथो अदु two digit number से क्या ले सुन मजा सब मानव जो हो इधर अदु दी कनाल है number सिंग अदु में two digit number सिंग दु दी 11 ला मनी 11 क्वेश्चन नि मुन्ना पादा बे नि को लॉक्सिन बद को 33 अदु में two digit number सी और मनी ने 66 क्या 77 क्या 88 9 सिदे ले तबरा अमज एपी ताब्रेउ एपी तादि मयाय न कया ने मयाय दुन एवरेज नाइद्रो अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरे निपान मपन नत्रो मपन मयाय दि क्या तारने म्या 55 तार वेरी वेरी ज्ञान तारा मनी क्वेश्चन दो देउसी ज्ञान तारबा आइ जु गाउ तो हाजि क्वेश्चन आई प्रिपेयर तौर लेक ताक तेबु म्याम अंडरस्टैंड तो को लेक ताक बजे अन प्रिपेयर तौर ताकवा ताक तबु से तुम आई ताक थोरो पद जुम खांग मने बदम क्या भाई जा सुम प्रिपेयर तौर सुम ताक बजे वाई याम कना लु सुम रफली हैपे तंग दी हेंगे को सेंग ना हाइदुई नि मिमांग थोक तो नि रफली अदु मदुगी सोल्यूशन होतना सी ताने के तो पूरी भी ना हो जा माइ तो सीमा पुता ने महाव लेते बे होन जुको दो लेता रफली सोरा फम क्वेश्चन से क्या लुब याउ दि जन रफली दिएंगे सुम रफली जर पादर का ए सी नि कितन को खादा ने सी हेंग मैम वीडियो सेम दिन सोप तुइ नत्रो अदुगी जु खैदंग अदुबदी मॉनिटर थाइबेतंग दि तवे अदुगा कैलकुलेशन तौदना सी ताने के तौदे क्या भाई से अदमा तौर सुमाय से थोई प्रॉब्लम थलाना असा तक हायरानी ए कोसा सी सिंसर कनो दुने न हाय से ओके 11 12 A library has an average number of क्या visitor क्या लेबा on Sunday Sunday दिन मी क्या लेबा average visitors क्या नो संकेत Sunday खुदी मी चंगा तरा नत्रा 240 on other days अथुबु निमितना मी चनी नि फुसनी What is the average number of visitors per day no मी क्या लाम गदि average पातो ये 30 days beginning with Saturday ना होबा 30 days नत्रो कैलेंडर सेम दे आरो सी टाइप मानवदि थेंनगरे बो कोई अदुना ने सी अंक जे तक उबद सुमाय होनी खंगी जी अदुने को आइवा माइगे क्वेश्चन जे नोइद कैदोम हाइगे ओजा ओइबा सिंसर ngатने हाय जी को ओजा ओरिबा इसिसु होजि क्वेश्चन हेक मामांग दो तक लाउन अनो बताय ओइ गाना क्वेश्चन नु लाइदि लाइरम द्रो क्वेश्चन इंटरप्रेट तंगनो होना बदाई कितंग जंगी दुरबा हाना थेंनगी टाइप ओइ बोरगदि मसिंग ओंथोक ओरसि हाना थेंनगी टाइप ओइ बनि तक लाउन खुद थादुसि अदुना क्वाइ लुरिसि केनो अंक लाख हाइबुद चन्ना रोइबसिदि अंक थुबा प्लस एग्जाम थाद्रिंगी ममांगदा हांगपा याबा प्रोबेबल क्वेश्चन मखल सुना ताकपीबा ngam ओजा दका ओइ मखल गो क्वेश्चन नोइ थेंगनान बाय तारे कोचिंग तो मतमदा अतादि ना अनौबा मसिंग बुदि ओंथो हंगने मे मेस हाइसिदि अदु तादि अनौबा हाइबा मोइद्रमिन खुद थांगम दुइने सि आइगोंद थुइबने बको ओजा ओइ बाय जु लेक ताखुद थुइबा अदुना सि खंगोबा सिनि क्वाइ मरोइबा फैक्टर नि मेस स्पीड थुबा देन एनी न्यू क्वेश्चन हाइबसे न्यू क्वेश्चन टाइप सिमा नंगोद थेंगनादनबा क्वेश्चन मखल खुदिम सुने एग्जाम मांगदा थेंगना होबा मा मसिंग ओंथोरपगी खलुनोबा हाउ टू सॉल्व हाइबसे खंगदि कैलकुलेशन दुदि दुम तौर मसिंग अंक ददि मसिंग सबसा मानना खंगबदुदि पाक याररो हंगोय ओंथो अंकने अरे कोसा कैलेंडर से कनान होएबा सैटरडे न होएब नत्रो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यारे को मिसी डेट 1 सैटरडे न होएब नत्रो अदुदि अतै मतम थिरो 2 3 4 5 6 अदुम कनो तो यारे सिदने कोक याम थादरबे कानदि कानदे संडे क्या तागेम देओ संडे दना मी क्या नो लेजा संडे मी क्या लागते संडे जी 2 नद्रो जा 7 का लगा 9 7 का लगा 16 7 का लगा 23 7 का लगा 30 सिदियान लेत्रे को संडे क्या ले रहा संडे थीबी मोंदु खंगो ब्रो
Saturday na wan hodi ai ye ji ek trosu yare no gyan tanam ni ko Sunday ji tu were ko adu di tare tare kala ga si chayol Sunday da ga da tarik me ithwe Sunday kya le ra ahum manga le bra Sunday manga le di le mori ni mituna kya ku manga tarbo Sunday manga ji 5 Sunday manga gi di Sunday de mi ke khala isa sangwa tarana to visitor tu tel visitor putuk tu ni ko manga suno manga ku manga suma ba atu pale mori no mi ku manga ni do na mi kya lag tu ba no ma mi sari ni fu lag tu na tro puro ku manga na puri beni um taura ku manga ku mari taura nan tak ra de na ku manga ga ku mari pu na ba je trick to gi main ka sin to gi ku mon ni ko sula phar ja re puri na ma ku mai sura tu pu ku manga mari sa ma tara ko ku manga ni kai hum pu sitar अरे का सला फाबई ni अता दी तो tel visitor क्या तारे को लिसिंग तरु लिसिंग निपान गा संगा yang kai taraba demi क्या नहीं दा कुंठा कथन दरो ट्राइन पान 3 nya ni ko आमद क्या सला ओमनी तरु कुमंगा ओम निपान तू ए ना होबन सा तारे आवा ओमंगा सितार ऑप्शन ओन नोय थमजरो को 2 8 5 क्या दरवा अंडरस्टैंड तो ब्रा Yan tangam rasibo amaras tara no me ngasi di pagi to ni pagi ka to ro de nan me no me ngasi no me ha sidi ho sumini nan me lak to ni in the classroom the ratio of number of girls to that of boys is this yung question jan to pa kaya no sia classroom amada ratio of number of girls to that kana ningang daru ko camera link ni ko classroom ma the number of girls to that of kariba boys kya girl boy ki sinatro average height of the student in the class kya 4.6 feet height boy ki kya this what is the average height of the girl in the class muna taw ko allegation pan ni muna si allegation pan nya re allegation pan nya ba question jam to tawri no na hai na ko na ji ko se मैंने कर सिंगत की को अब कर साउथ फोन गे को इनको मुन तारो क्लास एवरेज के बा in a classroom the number of girls to that boys girl के boys क्या बा girl के boy का 3:4 नहीं को the average height of the average height to क्या बा अपुन में सीधम नहीं को 4.6 the average height of the boys ने क्या 4.8 नत्रा the average height of the girls क्या ना सी खंग दब x थम सुमाय तारा कदब allegation सुमाय तक दाने खंग दब x लो रो सुमाय होट कदम नुपी की थमो नुपाई थमो अपुन में गिदन में थम कदब अदुग तारक पर रेशो दुन मकादा मपा थम गर्ल boy की रेशो सिदर 3:4 यारे को अदु सिद कनाना सोप तो दुइसे x सोप तो दुइ नत्रो अदु x सोप तो मुन नतो आई के नमागे को एलिगेशन की मतुंगी ना सिदने सिद लेब 4.6 मै आई जे के दौनी बा अनि x का सिगरी मरत लेब नंबर ओइदु नत्रा अदु x 4.6 न साव हेलेब अदु सी मा पास के दौने 4.6 तगी x खादो को वैल्यू ओइदु बसिना सिदना कना दगी 4.8 तगी कना खादो को गदबा 4.8 तगी 4.6 खादो दी क्या था 0.2 ता दोइबा अदु रेशियो दु सिनत्रो सी नि गी रेशियो जिगा सी नि रेशियो मान दोइने दिया फॉर द करी नो अदु दिया 3/4 है जिगा ना मानदा रेबा सी नि गी रेशियो सी गी रेशियो सी रेशियो मान दोइने बा नत्रो 0.2 द कना 4.6 minus x ऑफ तो दोइने बा सुमायना को अदु दी पुरी रो सी गी पुइना दे के तरा हम तो ट्राइन पान हमारी ट्राइन तोय त्रोम दो 13.8 minus 3x लाए अदु करंट पुइन दोरा मारी द पॉइंट क्या बा 8 नत्रो x पुथोक तुइ नत्रो x असम थांग 3x ला माने पुइन सम लादी क्या तारा पुइन सम लादी 3 तावरबो 13.8 13 तावरबो 13 तावरे को खादो दी समदना 3x तारबा अदु x पुथोक क्या दी 13 गना यन तारा 3 ना अदु x तारे 3 एलदी क्या थोंगे 4 थोंब्रा अदु 4 थोंगे को एंगो सिमुना तारो x पुथोक क्या तारा 13 3 एलदी 4 थोंगे को 4 होल 1/3 न तो थोंदि जा सी 4 सिना मपुम तारे में 4 फीट तारा ने को 4 फीट ले जरे
4 feet लेरे सी 1/3 जी नंग फिट तो वन बदु इंची दोन थोके दी इंची क्या न पुरी तारे फिट अमदी इंची तो पुरी दुन नत्रो अदुदी 4 feet का 4 point के नो से क्वेश्चन ऑप्शन को पीजी येंद्रे ना आंसर क्या था मा लेस देन 4.2 दे हंदे नत्रो वो नोन थोड़ी इंगे से माना समाइन ता होत रेंग से क्या कमाना आंसर दी 3 ने लदी क्या थोंगे 3 लदी 4 थोंबा 4 point मथा तु मान ले दिनो त्रा 1 द 3 3 तार समाइन लोय बनाय रो 50 सिने अदुदी क्या नो से आंसर जा ऑप्शन क्या द लेगे yung सी ऑप्शन क्या द ले more than 4.3 feet but less than c ऑप्शन सी द ले 3 ni sian basic khang drop point mari thung adro mari thung 1 by lem ko da yen bai du na yen zaro yum da dum yara basya option c tare herani ko last question last question where the average marks of 100 students are given to be kya it was found later that marks of one student kari hai na iram ba we are misread as 53 way gada badu mana kai ri woni sinarama ba lana kai lana henjela madro mana lana sine ji sawe asum ji onthoro di handar tu natro kya handar ne 83 53 handar di 30 handar pra average di kya handar ni samne thodi samne 30.3 handar ni ko adu 40.3 je la kya tara 49.7 very easy UPSC exam ni 2019 CSET ki sigi samana bata khada adu ne na ai taib class de loina SCC question nei na bdo lo yaure se tabna taji ko kai have no satra kya gi ba endu kya no me a sama tabna tawji mana bani me am hot kre koi mana pyramid average है wrong average ne ba kari gino aran ba average ne hai ja masing du lana lor ma mina aran ba average tara dro kari gi wrong number kai lor ma ba mana karma number lor me haro 53 lor mam natro is misread as kya na oi 53 arama nati tomba 53 arama ni ko ai tomba ra di nusina ko ra me khalo ai gi mingona gali nga moje mi sai pe jai di tomba sai ai sana bi ni mi gi ai kitang sawning tomba ibungo tomba yare ga har khani bai di sing bagi ai ne sir ne correct number di mana lana si 53 natro adudi mana lana si no is asum do thoro je asum 53 sina gya ta di value kya handare minus 30 handare tro to tel value da si to tel da si kya sense le ra to tel da kya sense le re ba minus 30 sense le dro adudi average da kya sense ho gem putho average da laibas ahom mo putho kya ta ra di to tel da 30 le ta average ki di 100 number of time n n du natro n kya ne ta re 100 natro ne le kya ta ra minus 3 lakh tu ni ko adu 0.3 natra kya handani hai minus sai tab handani am natro average han over me 40 se kya handarani ba 0.3 handarani adu 40 de kitang handa ba sitare this is the answer b yani ko me am tare hai lo re ko kya ndaw ro sa ngai re ngasi di UPSC question MPSC question khar nei na bangam ma ji harau bra ai ska ai ju ya bi sans ma sam lai khalam ngani na amara ते दा लुबे न ते दा मोइसु को एवरेज लायरा ग जो अतोप द लुबे सम यारे को अंडरस्टैंड तो गुन अंडरस्टैंड तो सो यार आतंग ब्रेक पी इंग्लिश की मुताकी